došlo je vreme da podelim sa vama iskustvo koje mi je pomoglo da kreiram program Reconnect koji će biti dostupan uskoro za sve naše polaznike, sve naše klijente, sve naše saradnike. Program koji je meni promenio život u poslednjih 6 mjeseci. Kratko ću, koliko mogu kratko, da kažem nešto više o sebi. A glavno što vam mogu reći jeste da je moja životna vokacija, moj životni poziv u svakom mogućem smislu da budem i da pružam i da budem podrška ljudima oko sebe. To jednostavno tako osjećam. Da li će to biti kroz trenerski rad, da li kroz terapeutski, da li kroz organizaciju Sidro gdje pomažem roditeljima, deci s poteškoćama u razvoju da ostvare svoja prava, da se osnaže, da se povežu. Kroz podršku najbliže mom okruženju, kroz svoju porodicu. Ja sam mama također autističnog dečaka i dvoje dece divne i naravno jedno od njih je moj autistični sin. To je jedan kontinuiran životni obrazac koji mi imamo u našoj porodici, koji je crpeo mnogo energije. U smislu, ja sam odjednom morala da postanem i pravnik, i doktor, i defektolog, i bračni terapeut, i da radim sa sobom na ličnom razvoju, i da se nekako podižem, da nalazim načine da doprinesem društvu. Puno je tih uloga koje sam negdje igrala, u nekom momentu lakše je primetiti kod drugih nego kod sebe. Shvatila sam, i to mi ništa drugo nije ni reklo nego promjena u mom fizičkom izgledu, gdje ne mislim samo na višak kilograma, nego na jednu tromost, na jedno... Čitav organizam mi je davao signale da nešto ne radim dobro, da se trgnem, da vidim šta tu nešto ima. Ne znam kakva je situacija kod vas, da li ste imali ta iskustva, ja recimo u radu sa klijentkinjama, stalno nailazim na to da smo mi žene, maltene žene, ne znam, superheroji koji mogu sve, moraju sve, koje su preambiciozne u smislu da moraju da postignu sva zadata zaduženja koje su sebi nametnule, ne mora uvijek sve. I sad su one sjajne majke, sjajne supruge, sjajne domaćice, sjajne su poslovno, ambiciozne su, rade na sebi, edukuju se. I ja sam negdje sve to bila, jesam, ali u čitavom tom procesu deo po deo naše, sad će zvučati možda pretenciozno, ali duše, suštine našeg bića se gubi. I polako li sigurno, nit po nit, počinjemo da da gubimo tu svoju jedinstvenost, svoju energiju, svoju autentičnost, sve ono što je potrebno da imamo da bismo mogli zaista da budemo podrška drugima, vremenom se malo gasi od zamora, od prevelikih očekivanja, od toga da prosto ne stižemo da se sobom pozabavimo. I to je također jedna navika koju smo razvile. Da možemo mi posle, ima vremena za nas, ješćemo poslednji. Ako je tuširanje bar kod mene, ja ću poslednja, mogu i hladnom vodom, brzo, ja sam najbrža, stići ću kad god. Samo vi ostali, ajde deca i ostali da se namire, ok. U nekom momentu prvo će nam telo reći da je dosta, ako ga pažljivo slušamo. Prvo će nam telo reći, nezadovoljstvo se oslikava na tvom licu, na tvom izgledu, nešto ima. Ne osjećaš se kao što si se osjećala do sad. Nešto mora da se menja. Pitanje je da li mi to čujemo, da li želimo da čujemo ili okrećemo glavu, da li zapušimo uši, da li se bolje našminkamo pa prekrijemo te borice ili svašta nešto što se događa. I suštinski izgubimo sebe. I sad učestvujemo u razvijanju programa povratka sebi. Ja se izgubila, iskrenije, u tom jednom momentu. I onda sam rekla, hajde sad malo da zaustavimo celu priču, nisam snimala, nisam ništa, nego sam sve ono što sam već učila, izvukla najznačajnije tehnike koje su mi pomagale kroz vreme, napravila jedan program i testirala ovih mjeseci i dobila sjajan rezultat. Zaista sjajan, koji mi je odveo na neku novu edukaciju, na nov put dalje, koji mi je dao tehnike kasnije da mogu stvarno da pomerim stvari iz mesta, koji mi je vratio moju životnu radost, entuzijazam, polet, energiju. Pa sam onda testirala na najbližim prijateljicama, na najbližem okruženju, svi imaju rezultat. Taj rezultat zaista nemam više načina da skrivam, nemam razloga da zadržavam za sebe, želim da podelim sa vama. Ako još nekom bude moglo da koristi,
smatraću da je to. To je sve što treba. Dakle, ovaj program nije došao iz tog nekog samo mentalnog stanja, došao iz dubokog osjećaja, došao je malo i odozgo. Primila sam prosto informacije da je potrebno da to što radim jednostavno pustim među ljude. I takođe da neke od tehnika koje sam koristila, koje sam umeđu vremenu naučila, dalje implementiram. Dakle, ovo je program koji vam neće oduzeti mnogo vremena, ali će biti kontinuiran, tokom 3 meseca, svakodnevan, davat će vam neke male zadatke da korak po korak, koristeći snagu, moć svog tela, svoju jedinstvenost i lepotu, traženje svog unutrašnjeg pokreta, stvorite novu naviku, o tome je stvar, o tome je poenta, novu naviku brige o sebi, kontinuirane celoživotne brige o sebi. Verujte mi da je vredno truda. Prosto stojim ovde pred vama i govorim, tvrdim da je vredno da uložite vreme i malo dobre volje za sebe i da ne budete više osoba koja sebe nekako na zadnje mesto stavlja, jer vi možete da sačekate. Možete, ali kako ćete biti nakon toga? Hajde da razvijemo novu naviku zajedno, koja će uključivati mentalne procese, emocionalne procese, brigu o telu, pokret telesni kroz ples najčešće, da menjamo stvari iz mesta, da budemo dobri sebi, da budemo dobri drugima, da se zaista vratimo sebi, ako zaista sebe nikada do kraja nismo upoznali, da damo sebi priliku da zaista vidimo šta je unutra, da otkrijemo, da se oduševimo, da procvetamo, zaista, i mi i naše okruženje. Mnogo se radujem što delim ovo sa vama danas. Hvala vam.